eri niryitaka hika mushanjwe reserembera yo bunkenke omukika cyo mugenzi James Katatubuka ubwo abana bo mukazo muto kwenda kwitana nabo mukazo mukuru banyuma yo kumanyisibwa ngo ishata kafire akasiga yaruguza kandi bitahirwa mabe byo kwerinda umuntu akubasa kuyijagaje ati nagura hataguzire urena yagwira tata kaguzita karye omwisinje RDC abandize koreso rukiko makago mugenzi biden sharamu yaro yiza kurema ahabwa abaguzire ku burendagano eziri original endagano njiki obana umunyategereza njiki reba stamp aha bukubi ukotara hatwa mentioning ekintu kimwe chairman yatushomera icendagano original naye ine hebuzo ngurize hika mushanja kuzuma ngo hika mushanju abwe cyo mundagana tarazi muteriremo dene kindi nyowe nare minazi bire muzengo aguze ngo nitata nka chairman LC1 abwe nchi mbaronda kachiko ka LC1 bina abantu 11 abantu 11 habarona ngo abatano ninga bashatu ningomwe twenda basayiningira ndagana tugambe nabo turebe tugarike turebe mukono era hanu yandaganeje ya miliyoni 20 na ya miliyoni 10 nze ya 30 zishana bama abatura barebera hanshonga bahendera bari kugira ngo hakabaho kuguza bitabamo kuryangatanisa abana bo mukazo muto bari kutunga kakumu anatumuhirwe mwani mwabana munjira ana munonjira mu miliyoni 20 muzikaraguriza isho za muzika no bano shoro ko kutera hasidaneri akwada nera ko naba yabo mushuma tarakoze iki naba yashushure miliyoni 10 23 muzine mukwenda kuja kuzibagana bwanyu kuyabire agira tugira ngo tuza kurondo ko mbazi tata ihayo sente ze yagerata ashashuru nezi mweto kamanya naho izagire sente nyinshi zikakwera naho polisi akabatura mu mishahara ana bwa hatahirwe sabiti biri kurete mbarira ya miliyoni 20 ezakoze sibwe okuragurira no kuzikishe itumuga umurimo gwite no kubagarakanisa gasha kwa Timothy Mushabe.